hold the mask towards you. To activate the flow of oxygen, place the mask over your nose and mouth. Then adjust the elastic headband and continue to breathe normally. 방해 고스트 기술신다라 들리때 스타일을 넣으셨습니다. Put on your mask first before assisting other passengers when you need assistance. Батшгүй гитээ дөрөвт самгал байсан бол бусад дэжиггүй тааштай саний урд судалж дэшил сая тааштай үзлээ. Аараа хөргөсөн тодорхой тавьсан ахалтас байлаа. For more detailed information, including protective brace position, please read and review the safety information card in your seat pocket in front of you. Thank you. Монгол шигштэй бүхэн ажилтны үзүүлэлттэй дарга зардаг бичигдэгчийн багтны өмнө бууж идэх одоо та бүхэн амны хандаа яалтаа түүний дараа бичигдэгчийн багийг сүүн шиг тассан анхаарна. Асуусан байвал манай бүхэн ажилтнаар хандна. Баярлалаа. Ladies and gentlemen, as we have demonstrated, oxygen masks will appear in front of you if the cabin pressure drops. Should the masks appear, please remember to remove your face masks before putting on the oxygen mask. If you have any questions, please ask your cabin crew. Thank you. Монгол зорчигчдаа та өөрийн хэрэглэдэг цахилгаан хөрвжил болон ухаалаг улсын сүлжээг хааж онгоцны горомжиж үсгэхээ дахин шалгав. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to check once again that all your smartphone and all the electronic devices are on the airplane mode. Thank you for your cooperation. Зорчигчдаа манайхаар өглөө хөөрхөд бэлэн боллоо. Та бүхнийг суудлын бүсээсээ дахин шатлах хүсье. Баярлалаа. Ladies and gentlemen, we will be taking off shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.
Учирчтай манаагаар үйлэг буугад бэлэн боллоо. Та бүхэн суудлын бүсээ бүссээс дахин нэг шалгамаа. Баярлалаа. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.
зорчигчдаа манай агарын хөлөг Улаанбаатар хотын Чингис хаан олон улсын сонгоцны бодлоо. Улаанбаатар хотод зэйсийн хэмээн хүйтэн одоо орнотын цагаар 9 цаг 41 минут болж байна. Таны айдгүй байдлын үүднээс агарын хөлөг зогсолд очиж бүх зогсдол мөн хөдөлгөөний даргаыг суудлын бүсний гэрдэн тохиом унтраалтал бүсээ танилгүй сууж байгааг хүсье. Тэш таврыг онгойлох үед таны дээрээс хүнд зүйл унаж болзошгүй бол болгоомжтой онгойлохыг сануулъя. Та агарын хөлгөөс буухаас өмнө суудлын ойр орчмоо шалгаж гар утас таблет зэрэг бусад хувийн үнэт хэзүүлс гар тэгшээ бүрэн авсэсгээ шалгана. Өнөөдөр зорчигчдоо Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч мяд компаниар үйлдвэрлэсэн дахин тадарснаа илэрхийлж хөргийн дарга сайхан гэрэл болон ниск багийн мэдгэшүүд сайхныг хүсэж байна. Баярлалаа дахиулцтай баярлалаа. Ladies and gentlemen, welcome to Ulaanbaatar. We have just landed at Chinggis Khan International Airport. The local time is now 9:42 in the morning. The temperature is -9°C. For your safety and comfort, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is switched off. Please use caution when opening the overhead bins as the contents may fall out. Before leaving the aircraft, please check your seat area and make sure you have all your valuable personal belongings, such as mobile phones, tablets, and hand baggage with you. Ladies and gentlemen, on behalf of the national flag carrier Myanmar Mongolian Airlines and Captain Sahan Gil, we would like to thank you for joining us on this trip. We are looking forward to seeing you on your next flight.